lebyi vuhaxi bya mahungu ya SABC hi haxa twi kusuka estudio 12 Auckland Park eJoni. We are here to say once again that we as the people of South Africa are not going to live in places like this where foreign nationals decide that they're going to take over these places and make us uncomfortable in our own country. Ma-Afrika-Dzonga va ya switarateni ku kombisa ku karhala hi vugevenga na leswi va ngo i ku tekeriwa mintirho na mabindzu hi vahlapfa. Mpfula yi onha swinene eWestern Cape, Mpumalanga na Gauteng. Okay, na nkarhi nakambe wa mahungu ya Xitsonga ka SABC2 hi haxa ka channel ya mahungu ya SABC le haye hi vuhaxi bya DTT. Riperile ntshungu wa magidigidi wa vaakatiko va machile endzeni ka doroba ra Durban va kombisa ku vilela hi vukona bya vahlapfa swi nga ri nawini. March lulamisiwe hi nhlangano wa March and March, mulweri wa timfanelo ta ndhavuko Phakela Mthakathi Ndabandaba na khale ka muhaxi wa radio Ngizwe Mqunu. March usungule eKing Dinizulu Park naswona u hundzela eMahatma Road leyi tivekaka tani Point Road. Ndhawu leyi yi taleriwe hi mavhengele lama fambisiwaka hi vahlampfa. Murhangeri wa March and March, Jacinta Ngoveze Zuma, u ri mfumo a wu sirheleri swilaveko swa maAfrika-Dzonga ehenhleni ka vahlampfa lava nga laha tikweni swi nga ri enawini. Ngoveze Zuma u hehla maphorisa hi ku tsandzeka ku endla ntirho wa vona. Our biggest problem is that we keep calling on government to do something and the only thing they're focusing on is labeling people as xenophobic. Right now we've got a crisis. We've got millions of people that we don't know who they are, their background. Some of them are mercenaries from other countries. Some of them are running away from persecution for serious crimes. But our government doesn't seem to think that is important enough. They think that dealing with xenophobia is more important than dealing with this issue of our lives being in danger. Xolani Khumalo, loyi a tivekaka hi ku lwisana na vugevenga bya swidzidziharisi, u ri ku kombisa ku vilela ku mayelana na ku pfala swiphaza leswi fambisiwaka hi vahlampfa. Varhangeri va March and March veri xikongomelonkulu xa vona i swiphandza leswi nga hansi ka vahlampfa. Hambi switetano ku ni swivilelo mayelana na madzolonga no chaviseta ka vafambisi va swiphaza tiko hinkwaro. Since I walk about a point, the point is well known for ama-drugs. Nalabantu bangaphandle laba batelelayo. So we are just walking about as abantu bala South Africa to say abangasibala ngokumthetho abahambe bayemakhaya. Nathi we are here to protect our home and we are here to make sure that ongekho la ngokwemvumo let him go back home. Migingiriko yo kombisa ku vilela ku va ka kona hi kavanyeti van'waswimawusi ngopfungopfu eJoni. Kasi loko xi ri na Thembisa evuxeni bya Joni, vaakatiko va hlengetane eSwazi Inn va macha. Nakona eThembisa vaakatiko va kombisa ku vilela hi swiphaza leswi nga riki nawini. Va ri hi xitalo swiphaza leswi i swa vahlapfa naswona va koxa leswaku swi pfariwa. Ntshungu wa magidigidi wa vaakatiko va machile endzeni ka doroba kumbe endzeni ka lokixi leri ra Thembisa. Va koxa leswaku swiphaza swo tala leswi nga kona endhawini liya a swi na maphephe ya mpfumelelo wo endla bindzu ra swiphaza. Va vula leswaku swo tala swa swona swiphaza leswi i swa vahlapfa naswona lava nga laha tikweni swi nga ri enawini. Va koxa leswaku swiphaza leswi pfariwa tanihileswi va hehlaku leswaku swiphaza leswi swi xavisa swakudya leswi nga hundzela hi nkarhi. Lembe leri nga hela ku vile na mafu yo hlaya lava xitalo nga ya vana lava nga vikiwa leswaku va dye swakudya kumbe va lovile endzhaku ko dya swakudya leswi nga kumbe leswi a swi xaviwe eswiphazeni. Into esifunayo sifuna ugovernment asizwe. Ugovernment akacabangela ukuthi lana yizwe lethu. Angeke sizovumela ukuthi abantu bangaphandle basivule. Usekabanikeze iauthority enough. Thina sinayo iauthority. So kusho ukuthi thina sisilutho la. Thina singama foreigner endaweni yethu. Asisabafuni si right ngaba ngaphandle nje kwamazwi sesi right ngabo vele besiqalile vele ukuthi asisabafuni vele ngaphandle ukuthi umazwi bengekho besiqalile vele ukuthi asisabafuni ababuyele makubo sesi right ngabo. They are selling expiring food for our children. Our children are dying every day. Today and every day their children are dying because of their food. So they must go. We don't need you anymore.
kasi le tlhelo mulweri wa president Vincent Magwenya u ri hofisi ya president Cyril Ramaphosa yi tisa leswaku Afrika-Dzonga a hi tiko leri nga na rivengo ehenhla ka vahlampfa. Magwenya a yangula timachi leti nga kona to kombisa ku vilela ehenhla ka vahlampfa lava nga riki na maphephe ya ku va laha tikweni. Magwenya u tlhela a khumba na rendzo ra president Ramaphosa ra le Zimbabwe leri a ri kona emaleni vhiki. U ri maAfrika-Dzonga va na rivengo eka vahlampfa hambileswi ku nga ni ku kombisa ku vilela mayelana na vahlampfa lava nga ri laha tikweni swi nga ri nawini etindhawini tin'wana ta tiko. South Africans are not xenophobic. What you have are pockets of protest, which is permissible within our constitutional framework. You also have the reality that the issue of immigration is a pressure point, not only here in South Africa, but throughout the world, where protests are held on these issues. Magwenya u ri mfumo wu veke tihlo eka migingiriko ya ku kombisa ku vilela na kona president wa karhi ku kuma swiviko mayelana ni timachi siku ni siku. What is important from our perspective is obviously respecting the rights of everybody that is within our borders, and to, when we protest, to do so peacefully without causing harm to anybody. And in this regard, the President expects law enforcement to also play its role to prevent any acts of violence against any individual. Hofisi ya President Barry na vona va rindzele xiboho xa khoto ya vumbiwa mayelana na mhaka ya phalaphala. Khoto yi ta tivisa xiboho mundlwana ra vuntlhanu. Khale ka ma-comrade lava se va nga valala hi tlhelo ra tipolitiki va ta hlangana ku nwa tiya. Magwenya u ri president u kume swiviko swa ximfumo kusuka eka holobye wa nhlayiso wa vanhu CCC Tholashe mayelana ni swihehlo swa matikhomelo yo biha. Ramaphosa u ta teka xiboho eka mavhiki lama taka. Magwenya u tlhela a boxa leswaku president u vilerisa hi swiviko swa mahungu mayelana ni ximunhuhatwa kumbe n'wamabindzu wa le Zimbabwe loyi a tivekaka hi swo biha, loyi a nga vonaka a ri eka vurhumiwa lebyi a byi ri na Ramaphosa hi nkarhi wa rendzo rakwe eZimbabwe. The president is attending to the matter. The minister has delivered her report to the president. As you know, the president prefers to take his time when he's dealing with such matters, and so he will not be under any form of pressure to arrive at whatever decision he may arrive at. But it's a matter that he's on top of, and he's aware of all the issues. And without speculating, I'm sure in the next couple of weeks or so, he will be meeting with the minister. Ku tlula 50 wa tindlo ti hahlukile loko tin'wana ti hodlokile endzhaku ka bubutsa a Buffelspoort na le Schoemansdal exifundzeninkulu xa Mpumalanga. Bubutsa ri tsuvule na misinya na tipala ta gezi etindhawini letiya no onha mavhengele yo hlaya. Masipala wa Nkomazi wu karhi ku hlela hi xitalo hi laha khombo leriya ri nga onha kona. Bubutsa rin'wana ri hlasele ndhawu ya Nkomazi laha Buffelspoort na Schoemansdal ti nga khumbeka swinene. Mimoya ya matimba ya hlule malwangu, makaya ya tele hi mati, vanichara swiambalo ni swakudya swi onhakile. Eka Gertrude Nkosi xidzedze a xi n'wi siyanga na nchumu. Yena ni vana va yena va nkombo a va na ku etlela, moya wa hlule lwangu. We were so scared and we didn't sleep at all last night. I have lost everything and it will be difficult to rebuild as I am unemployed and I lost my husband. eSchoemansdal vaaki va le ku hlayeleleni ka ku lahlekeriwa ka vona. Eunice Shongwe u ri kaya rakwe ri onhake ngopfu, a nga si tiva leswaku u ta tlhela a sungula rini ku aka. I am heartbroken. Everything has been flooded. I am pleading for assistance from the government.
hambi ku ri mabindzu a ma ponanga. Lwangu ra buchari ya ndhawu leyi ra ha hlukile ni ku tlhela ku wa makhumbi ni nhundzu yi onhakile. Bindzu leri ri na kolomu ka 40 wa vatirhi. N'wini wa bindzu u ri ku lunghisa swi ta durha mamiliyoni wa tirhandi. Probably the estimation that I've lost, including the interior and stuff, is close to 2.5 million. If you look at the steel, I've used the heavy duty steel, but everything was flying to over the road. We are going to provide them with sponges and blankets and some food parcel just for them. They can be able to sleep wherever they are given a place to sleep. Xidzedze lexi xi ta hi nkarhi lowu masipala a ringetaka ku vuyela ematshan'wini endzhaku ka bubutsa ra mavhiki mambirhi lama nga hundza leri nga onha kolomu ka 250 wa tiyindlu eMbuzini. Mindyangu yo tala sweswi yi sale evuswetini. Kasi loko ha ri ka mahungu ya timpfula, tindhawu ta Western Cape ti khumbeke swinene hi mpfula leyi nga sungula masiku mambirhi lama nga hundza. Xifundzankulu xa Gauteng na xona a xi ponangi. Munhu un'we u lovile kasi vanharhu ve le xibedhlele endzhaku ko weriwa hi nsinya emikhukhwini ya ka Makawusi eJimmiston avuxeni bya Joni. Va xilamulela mhangu va ri nsinya wu wile mikhukhu yo hlaya mixo wa namuntlha hikwalaho ka mpfula ya matimba endhawini liya. We had one incident around 2:30 this morning whereby a huge tree fell on top of crushed about several shacks, about 5 of them in Makawusi informal settlement, and fatally killing, crashing on one of the occupants of the shacks. So we are still on scene as we speak. So, and better than that, we as emergency services, we are ready to respond to those areas, but the draining system around the cities around the city is fully functional. The low-lying bridges are clear now as we speak, and the shacks, informal settlements that are next to the rivers in Katlehong, everything is still okay this far. Kasi Nice na Western Cape, wansati u lovile endzhaku ko va nsinya wu wele ehenhla ka movha wa yena. Madoroba eGarden Road na Little Karoo ya hlaseriwe hi xidzedze xa level 8 leswi ku nga mpfula ya matimba na moya. Maxelo lawa ya timpfula ya languteriwe ku fika emakumu mundzuku. Van'wana va vativa swa rihanyo la Afrika-Dzonga va lemuxa leswaku ku nga vi na ku chuha endzhaku ko kumeka ka vanhu lava nga tlulela xitsongwatsongwana hantavirus. Vanhu va boheke ku tisiwa la Afrika-Dzonga tanihileswi a va ri exikepeni elwandle ra le kusuhi. Van'wana vanharhu va vona va lovile ku fikela sweswi. Ndzawulo ya rihanyo yi ri yi kote ku fikela 72 wa vanhu lava a va ri sun'we na vona exikepeni. Va ri vanhu lava va karhi ku vekiwa tihlo. Nhlangano wa rihanyo wa matiko ya misava World Health Organization va tivise hi vuvabyi lebyi nga kumeka exikepeni xo huma eArgentina xi ya eCape Verde. Endzhaku ka nkarhinyana ku kumeke leswaku vuvabyi lebyi hantavirus. Ku ya hi nhlangano va ri vuvabyi lebyi eka vanhu byi hangalasa hi ku khumba marha, vulongo na mitsakamiso ya makondlo lawa ya nga na vuvabyi. We don't expect to see many cases in South Africa. Normally the outbreak is normally involve rodents and humans, and once detected individuals isolated, which is the case now, and South Africa has very good isolation facilities. We deal with other pathogens like TB that's highly transmissible. The case tend to stop transmission. Hantavirus ya dlaya. Swikoweto swi katsa nsululwani no hisa miri. Xitsongwatsongwana xi vanga ku hlanta, nchuluko na ku vava ka khwiri. Lava byi va khomaka va tikeriwa hi ku hefemula, byi yisa ngati ehansi na ku hluleka ka mahahu. Sweswi mukhandziyi loyi a ri eka xikepe u le ka xiyimo xo chavisa. It's in a serious condition. He is stabilized. He's being managed under isolation to ensure that there's no onward transmission within the hospital setting. I think it's very difficult to gain any understanding from this individual at this stage. So he's collecting histories and trying to put the pieces of the puzzle together has been through international efforts.
Ndzawulo ya rihanyo va ri vanhu va ehlisa moya va nga vi na ku chava. I don't have much faith in many international governments, but as for the virus itself, I'm not personally concerned until it starts appearing around me. It sounds terrifying because last time this happened, the government didn't step to it quick enough. And then it became this whole problem of that there's a lockdown. It had to affect people first for people to feel threatened or feel like they need to do something. Ndzawulo yi tiyisisa leswaku a ku na vumbhoni bya leswaku vuvabyi lebyi byi hangalakile. Malong mahungu eka SABC ku tlhela languta hungu leri nga rhanga magidigidi wa maAfrika-Dzonga va ya switarateni ku ya kombisa ku karhala hi vugevenga ni swivangu i ku tekeriwa mintirho na mabindzu hi vahlampfa. Namuntlha timachi a ti ri eDurban na le Tembisa evuxeni bya Joni. Hofisi ya President hi le tlhelo yi tiyisise leswaku Afrika-Dzonga ha tiko leri nga na rivengo eka vahlampfa. Major General Hendrik Flynn wa maphorisa ya Hawks eKwaZulu-Natal u ye mahlweni a nyika vumbhoni eka khomixini ya madlanga ePitori eka siku ra vumbirhi namuntlha. Major General u byele ntshamo hi ta ku nyamalala ka swidzidziharisi laha a swi veke kona endhawini ya maphorisa ePort Shepstone eKwaZulu-Natal. Flynn u ri mafambiselo ya swidzidziharisi leswiya leswi a swi tekeriwe swigevenga swo karhi a ma fambangi hi ndlela yo basa loko a ma ri mabokweni ya xiphorisa. U ri maphorisa hinkwavo lava khumbekaka eka mhaka ya swidzidziharisi leswiya va endliwe kumbe va yisiwe eka muchini wo kambela vunwa handle ka nhloko ya Hawks exifundzeninkulu lexiya. Major General Lesetja Sinona u pfumerile leswaku eka ntshamo leswaku u na vuxaka na Vusimus Cat Matlala naswona ku vula leswaku swidzidziharisi leswiya swi hele emavokweni ya swigevenga nakambe. Major General Flynn u ri Sinona na ye u fanele ku ya yisiwa eka muchini wo kambela vunwa. In my opinion, Commissioner, indeed, he was supposed to be exposed to the process as he played an active role in the Port Shepstone matter. It's not as if he was just the provincial head sitting at the distance. He was privy to the activities. He visited the Port Shepstone offices shortly after the seizure and took possession of the key. That's active participation. It's not as if he was at the distance and that he was not related to this matter. So it's my strong opinion that he was supposed to be exposed to the process. Kasi loko swi tani khomixini ya madlanga yi ta sindzisa Major General Sinona ku tlhela a vuya a ta konanisiwa. Sinona u kombise leswaku a nga ha swi tsakeli kumbe a nga ha swi lavi ku tlhela eka ntshamo ePitori kambe khomixini yi ri ta tirhisa ndlela ya nawu ku n'wi sindzisa ku vuya. To come back to the issue of Major General Sinona, as I was saying, he was meant to and had been subpoenaed to appear on Friday. That in any case had to be rescheduled. But Major General Sinona had written in reply to the subpoena that he was served, wrote to the Commission and explained that he has disciplinary matters that he is attending to. There's a clash and asked for a postponement. The evidence leader, Advocate Mahlapi Selo SC, this morning requested that he then appear on the 1st of June, and Justice Madlanga has ruled that he will appear on the 1st of June and more than likely will be issued with a new summons. Mali ya laha kaya randi yi tile loko pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Xava dolara 16.35 cents, mpondo i 22.26 cents, euro 19.25, kasi pula tiko akela na Botswana i R1.15 cents. Minkavelo ka Johannesburg Securities Exchange a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i
$6,705 ounce, platinum i $2,038 ounce, kasi nxavo oil and base mphongo lowun'we wu durha $102.01. Hi ndlela leyi mahungu lama mi khomelani ka siku ra namuntlha endzhaku ka mavhengele mutirhikulori Ageni Mkhalani ta hetisela xiviko xa maxele. Mina vito ni Musa Mabunda. Riperile a langutisile leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini madyambu ya namuntlha loko hi langutisa kwala xifundzenikulu xa Limpopo kona ku languteliwe moya lowu nga ta va ri kona kasi loko hi langutisa kwala Eastern Cape na Western Cape kona ku languteliwe mpfula leyi nga ta va yi ri kona yi kha yi fambaka ka 80 wa ti-percent kasi na mundzuku nakona mpfula yi ta va yi kha yi ya emahlweni loko hi langutisa kwala xikarhi ka tiko kona ku languteliwe mpfula leyi nga ta va yi ri ka 30 wa ti-percent kasi mpfula kwala Eastern Cape yi ta va yi kha yi ya emahlweni a langutisile leswaku vavumbi va maxelo va hi lemukisa leswaku ku ta va ku ri na moya wa magandlati lowu nga ta va wu ri kona kwala Eastern Cape na Western Cape kasi loko hi langutisa kwala Western Cape na Northern Cape kona ku languteliwe moya kambe ku tlhela ku va ku ri na mpfula ya nghozi leyi nga ta va yi ri kona kwala xifundzenikulu xa Western Cape na Eastern Cape kasi na mundzuku nakona swilemukiso swi ta va swi kha swi khayela emahlweni mpfula ya matimba yi kha ya emahlweni kwala Western Cape na le Eastern Cape a langutisile leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini kwala xifundzenikulu xa Gauteng kona ku languteliwe maxelo lawa nga ta va kha ku titimela Pretoria kasi na kwala Johannesburg nakona ku ta va kha ku titimela loko langutisa xifundzenikulu xa Limpopo nakona ku languteliwe maxelo lawa nga ta va kha ku titimela eka tindhawu to tala ku kufumela kwala Thohoyandou kasi loko langutisa kwala Giyani Maphata Blinkwater Dzumeri kasi na kwala a Jim Jones nakona ku ta va kha ku titimela loko langutisa kwala Tzaneen nakona ku ta va kha ku kufumela kasi ku titimela kwala dorobeni ra Polokwane kha famba ka 18 wa ti-degrees loko langutisa xifundzenikulu xa Mpumalanga kasi nakona ku languteliwe maxelo lawa nga ta va kha ku titimela eka tindhawu to tala Skukuza 27 kasi loko langutisa Emily ku ta va kha ku titimela kasi loko hi langutisa kwala eMalahleni nakona ku ta va kha ku titimela loko hi langutisa kwala xifundzenikulu xa KwaZulu Natal nakona ku languteliwe maxelo lawa nga ta va kha ku kufumela eka tindhawu tin'wana Richards Bay 26 Durban 25 kasi loko langutisa Ladysmith kona ku ta va kha famba ka 21 wa ti-degrees kasi loko langutisa kwala Eastern Cape kasi kona ku languteliwe maxelo yo titimela ku ta titimela kwala Mthatha ku titimela kwala dorobeni ra Gqeberha yi kha ri kwala ka 16 wa ti-degrees kasi loko langutisa kwala a Western Cape nakona ku languteliwe maxelo lawa nga ta va kha ku titimela George ku titimela kwala Mossel Bay kasi na kwala dorobeni ra Cape Town nakona ku ta va kha ku titimela yi famba ka 17 wa ti-degrees kasi loko langutisa kwala a Northern Cape nakona ku languteliwe maxelo lawa nga ta va kha ku titimela Springbok ku titimela kasi na kwala Kuruman le Upington nakona ku ta va kha ku titimela kasi loko langutisa kwala Free State nakona ku languteliwe maxelo lawa nga ta va kha ku titimela swinene ku titimela kwala Welkom kasi na kwala dorobeni ra Bloemfontein nakona ku ta va kha ku titimela swinene loko langutisa kwala a North West kona ku languteliwe maxelo lawa nga ta va kha ku titimela kwala Rustenburg kasi na kwala Mahikeng nakona ku ta va kha ku titimela Tasca nakona ku ta va kha ku titimela famba ka 17 wa ti-degrees kasi yalawa ku ri maxelo na mina Ntombi ya ka Mkhalani Riperile.